ti Masakbayan. Tinapalabas, gaputan na bartek kinaladaw asimangpet ni Chloe, pinagungtan ni Jake daytoy. Nagpasugnon ti balasang ket sinapsapa na tinagtalaw, ket tapno maikan iti leksyon. Pinadisable ni Jake amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kabayatan na, mas daw ti agasawa Cristel ken Jake. Nuapay nga awan unay dandanag da iti inaramid ni Chloe. Iti sabali abangir, madanagan da Mia ken Juancho, apudpudno ang naganak ni Chloe. Iti may sangal daw, nauram ti pinaplansya ni Mia ken ni Ivy abistida. Itagagayan, denggan nyo tituloy ti makalawas a seryetayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tumarayak pa. Hoy! Ginak itarayan! Agsupli ka ditoy! Huwag ka! Kamatang manday ta babae ka kantyaw! Tirupa na! Papanak nga tahan. Ang mga numakamatanak ni tatang. Diyak kayat ang maplansya ti rupag. Padasag ti bapa ni Jibalay da Dave. Didak masurutan ni Jaya. Dani ako ni ti kalsada. Agtarayak pa pumanlasew iti kalsada. Pakakitaan ta iti kunkunam a detektiv. Asidegtan, dito'y ti imbagada pagna na mapanijay. Ikarkararag ko, asapay ko matamalawlawagan ti amin. Saan nga tabo nga lang tirigat mo naglibor? Isuan ako nam nga da nakita masiding iti inyanak mo. Sa anak pa'y unay anakapsot iti. Nakitak a talaga ti siding sakbay anawananak iti puot. Tiyakon ammo ti simmarono anapasamag. Adak iti dalan ko nagapu iji Manila. Iti nagpasngay ka. Isuan jak na abutanin. Maawatak mo kit. Ha! Ada babae nga agtartaray. Ti preno ko! Nasagid samot ti babae. Rumarta, inta kitaan. Ay, susa. Ayan na nga'y! Naitarayan na kakadin ni Ivy! Iti nakita na akam kamatay. Dinardaras na tinagbalasay. Diyak mo no natalan. Apay nga rod a pinanawam. Manawak adagos. Tama ka numamwanda akam kamatag. Iso na atalan. Ay, buhisit kit di. Sino pa'y nga iti para trabaho dito'y balay? Hintanto kitain inton madamdama ah. No intaray, tinakadong parken ko na yung ospital. When no, intarayan da. Nakitam kuma at tinakadong parken ko ana. Tadawatan ta iti dakkel agatad. Ay, nalipatak bitay. Nagamaka. Ang mga no siyak ti mapabasol. Takam kamatag kami. Awan pa'y puot ti balasang. Apay kastoy tirignak. Madanag anak unay. Asideg tayo na ti ospital. Pagkalmaan ti reklam. Nakakaasi ti tsura na. Awan puot na. Limitam ti takyag. Kanabaga na. Awan mo't unay tinadangran kan ko na. Tanakaprelo ak adagos itay. Apay akas na nabambanog nga agtartaray. Ada tayo niti ospital. Malagarod. Bumabatan. Sinalbag? Saan ka makairwar iti kwarta? Didak matawagan. Wano sa pulan da papakan mama. Buisit ti kastoy. Awan ti kwarta. Pimanawak pa ijabalay ti gayom ko. Papanak nga ruditan. Sapay mabisina kun. Maysan nga oras tinapalabas. Manipod na atalan ni Ivy ako nam. Inta kitaan no adapay ijay. No intarayan tinangatal. Oh, awanan ti para trabaho dito'y balay. Ay, sapay maturog ako ma. Napuyatan ti tao. Jakmet nga rod ammo no sa dino ti kunam anak kaatalan na. Ay, awan nagluto iti kanantayin ton madamdama. Ay, sige man lang ay. Visit kit day. Jaklakit di masango ti agluto kas kada aglaba. No awan ni Ivy,
Asino nga'y ti mga ramid kadagita. Ay, sa bagay Awan ti baba unay, no awan tayo babae. Iso nga inta kitaan, tapno addag trabaho dito'y balay. Amangan no makapanaw. Awan kanumat tinadangran iti balasang. Kung na ti doktor, babaan iti resulta tinaramid da attest. Apay nga ron, nga awan puot na itay. Amangan kanuno na bannog, ken na-stress. Sana nayunan iti pan nakakigtot na gapu iti pan nakadungpar na. Pero mi adanag ko itayan. Ay na, kunak no agbalin ako na kriminal. Kasano ko mga agbalin ka a kriminal, kat saan mumot nga ingagara? Diyak man mo. Ngam nakaro ti panagtibayok. Apaman, naplisak ti balasang. Uray siyak nga rod. Kung na ti doktor abarang inton madamdama, makapuutan ti balasang. Awan mo't dito'y kunam ang nakadungparan na. Awan mo ngagpaiso. Awan pa'y makita adara, no natalan. Nakita ka na tumpar. Natumba pa'y dito'y apasay. Awan mo't ti makita adara dito'y. Amangan no nasagid laang mat. No saan ang napakarwan? Agawid to siguro. Ay, nalabit akas na. Awan mo't sa bali apagawidan na. Agawid tagi din, tayo nakmaturog. Asino nga'y ti agluto ka nagsakdo. Saan pa'y anaplansya ti badok? Tana uram mo't yabistida. Pagkita kanton ti sabalya pagbadaw. Anya nga itaramidin ta dito'y. Ay, napnapanan nga tanti sinalbag a babae. Asino pa'y itan ti agtrabaho iyay balay? Kumusta kan, iha? Kumustan tirik nam? Sa dino ti ayan ko. Asino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat nagan dagiti dadakkel mo. Awagan ta ida. Ta umay da kasukunan. Saan? Pangasim, ma'am. Di mo ko maawagan ti dadakkel ko. Ha? Apay? Nagtalaw kakadi? Nagdarayak, takam kamaten da. Plantsaan da kano ti rupak. Anya? Apay aplansyahan dati rupam. Naranggas da kanyak, ma'am. Irorumandag. Anyat basol mo. Apay aplansyahan da ka ako nam. Agpaplantsaak, iti imbaonak ni tatang amapan sumakdo iti pagdigos na. Kalpasan na? Jak amo tay di makadano nakijibalay mi. Anak kasusoon iti timba. Isabsabat ni nanang ti plantsa. Nagtarayak, kat kinamat nakmat ni tatang, ma'am. Iso akala at abimalasiw ka iti kalsada? Dayta ti pudno, ma'am. Ma'am, pangasim. Tadi mo ibagbaga ti ayan ko, ma'am. Kumusta dito ospital? Kasanon ti pasyente? Nakariingan ang nakakaasi. Diyak kaya tapanawan. Masya nakunay kankwana. Ala, umayak to dita, nurumwarak dito opisina. O sige, taurayan ka. Ado ti kayat ko amaamuan iti balasang. Binaybayak pa lang makaturog. Takas lakayat na pa'y ti maturog. Inawaga mo, dagiti dadakkel na? Saan? Di na kayat. Tanaranggas da kanukan kuana. Intarayan na ida. Tadangran da kanu. Anya, pudno ka di data. Uwan, makasangit anang ibaga. Panagkunak saan nga agul-ulbod. Malangan rod, urayan dak dita. Bye! Hoy, agreeing kan, Juancho. Maladaw tan iti trabaho. Manganta ka din. Anya ti masida. Anya amangan, awan tinaluto amakan. Anya, kahit awan pa'y katijitang nga. Anya nga itatikanan ta. Dayta nga rod ti pakasurunak, idi makariingak awan naluto. Awan pa'y nasakdo adanom. Ay, daytoy itatirigat na. Awan ti ibon ta.
Apay, di pala si Mang Putmay, dahil nga ibay. No ayan nakit nga taa. Nunap-napanan na. Ay, sapay, di tapay nagsweldo. Inta ko mamangan ni Jerwar. Iha, kumusta itam tirik nam? Mayat matan, ma'am. Apay nga rod, analiday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Tamakaawid ka. Kabutang ko dananang kantatang, ma'am. Mabalin ka di nga alaan da kakatulong yu. Uray awan sweldo. Basta ang tuloy ak nga agadal, ma'am. Pagad adalam ka di, iha. Iti public school, ma'am. No jak agkamali. Siyak ti makagunod. Iti kangatuan apam madayaw. Intun agturpos kami. Wow! Amom ka di nga idi agad adalak. Kanayon mo't asyak ti makagunod iti kangatuan apam madayaw. Kasta ka di, ma'am. Ma'am, patganyo ka di tikid daw ko. Nga agbalinak laangan akatulong yu. Sige. Umay ka. Ngam saan akatulong ti pangibilangak ken ka. No dikat, anak. Agpaiso ka di, ma'am. Umayak iti balayo. When, yawid da ka ijay balay, apaman ang makarwar ka diti ospital. Daytoy ti balay mi iha. Sige, umunag ka. Yamam mo ka iti katulong mi. Agyaman ak unay, ma'am. Nagdakkel matgayam ti balayo. Wen iha. Medyo adon tilangan mo. Gapo iti pan naka-ospital mo. Nangala ak iti medical certificate nga ipakitam ijay pagadalan yo. Agyaman ak manen, ma'am. Sige. Ingkapay aginana iti agbalin asilid mo. Ingkan tugumatang iti kasapulam agamit mo. Ikan ka iti paggatang mo. Agyaman ako, nay, ma'am. Nagsaya at kayo at talaga. Kas kay la santa. Kasta ko man nanang ko. Nalabos mo't dayta santa ako nam, iha. Ha? Sika? Ha? Amira, am-ammom day ti balasang? Ti kayat ko asawan, daytoy tinadong pareho, ma'am? Apay anas daaw kalaunay ang nakakita kan kuana, Amira. Nana, Amira, kasla nakitkita kayon. Nakakitkita ak nga takada kayo. Jak mo akan ka basang. Saan nga ta nga da kayong ingas ko nakitam? Basta da nakakitkita ak kada kayo, nana. Ngam nabayagan. Lagi pakpay. No sa di, no tinakakitkita ak kada kayo. Amangan no sa bale, basang. Kasta nga ta? Apay naglangan ka iti makadomingo? Nandong parak itilogan. Kat impandak iti ospital. Awan mo't makita kasugat mo. Saan mo't kit di unay anapiksa? Limitam laang titakyag kan abagag. Awan kanumot na dangran kanya. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo idinadungpar ka. Di dapay siguro amo anadong parak. Tinakadungpar kanya, tinanggipan kanyak iti ospital. Anya? Di da ka binirok dagiti parents mo? Diyak kayatan ti agsubli iti balay mi. Nasingsing po tinakadungpar kanyak. Nagpayawid ak iti balay da. Iha, apay asikat ti aglutluto. Ayan ni Amira. Madmadi ka no ti bagina, ma'am. Iso asyak tinagluto, takaasimot. Nagtumar nga ta iti agas na. Inikak iti gatas kan tinapay, sakbay ang nagtumar, ma'am. Nasayaat, iha. Diyak nagbidot ang nangyawid kan ka.
Angem, saan da ka nga taasapulan dagiti dadakkel mo? Mabalin asapulan dakto. Taan ngamin agtrabaho iji balay, ma'am. Tila pa nagtrabahom ka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak ngamin aranggasan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at dinggin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.